Ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenzela nje u-like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuyigama Kebula i-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo kuthiwa-ke i-Orlando Pirates ifuna umdlali-ke ogijima kwiqembu la KwaZulu Natal i-Golden Arrows. Orlando Pirates kubikwa ukuthi-ke ifuna laphaya i-centre back yayo-ke laphana-ke i-Golden Arrows laphana-ke u-Ayanda Giyani. Orlando Pirates-ke njengamanje-ke siyayilungiselela ukuthi-ke makushaya-ke isikhathi-ke sewindi lama-transfers ikwazi-ke ukuthi-ke lo mdlali-ke imsayine ukuzilungiselela isizini ezayo. Kwazise naye-ke ne-CAF Champions League i-Orlando Pirates-ke vele isiphakathi. Engicabanga ukuthi-ke ifuna ukubhalansisa laphaya emumva kuyona-ke laphana-ke i-defensive yayo-ke i-Orlando Pirates. Kwazise-ke abadlali-ke abafana noThapelo Gqoki ikusasa lakhe alaziwa njengoba-ke esekwi-injury ayithola-ke engozini-ke yemoto. Impela-ke i-Orlando Pirates ifuna u-Ayanda Giyani from laphana-ke i-Golden Arrows. Yona updates engiyiphethe-ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.